Have a seat. Have a seat. I'll bring it right out. Fadhiiso, hadda ayaan kuu keenayaa. Hey! Watch where you're going, man. Watch where you going, man. U fiirso halkaad u socoto. Oh, I'm so sorry. I'm sorry. Iga raalahow. Do you know how expensive this suit is? Do you know how expensive this suit is? Ma garanaysaa qiimaha suudkan intuu yahay? Much more than you can afford. Much more than you can afford. Ka badan intaad awoodo. You're probably right. Dabcan waa saxan tahay. I'm really sorry, sir. Aad ayaan uga xumahay mudane. Some people, dadka qaar, isagoo si kibir ku jiro u leh ama uga jeeda, dadka qaar wad la yaabas. Anyway, let me get 3 slices of cheese. Let me get, Edip, 3 slices of cheese. Saddex jeex oo cheese leh. We have a 5 for $5 deal if you want to add 2 more. Waxaanu haynaa heshiis 5 xababa laga siinayo $5 haddii aad doonayso inaad 2 kale ku darsato. Yeah, sure, why not? Ha, dabcan, maxaan ku diiday? Great. Have a seat. I'll bring them right out. Have a seat. I'll bring them right out. Fadhiiso, dhaqso ayaan kuu keenayaa. What the heck? What the heck? Maxaa khaldan? Okay, 5 slices of cheese. Hagaag 5 xabo oo cheese leh. Great pizza, right? Great pizza, right? Pizza wanaagsan sax. This is unbelievable. This is unbelievable. Tan waa waxaan la aamini karin. Really? You're gonna take the last slice of pizza? You're gonna take the last slice of pizza. Waxaad qaadan rabtaa jeexii u dambeeyay pizzada. Sounds like you're hungry. Sounds like you're hungry. Waxaad u egtay qof gaajoonaya. There you go. Here you go. Qaado. That is disgusting. What is wrong with you? That is disgusting. What is wrong with you? Waxaan waan karaahsaday. Maxaa kaa khaldan? You know what? You should be ashamed of yourself. You know what? You should be ashamed of yourself. Waa inaad isla yaabtaa. You should go out and get a job instead of eating other people's food. You should go out and get a job instead of eating other people's food. Waa inaad dabadda tagtaa ama bannaanka aadaa soo shaqaysataa halkii aad ka cun lahayd dad kale cuntadood. Here's your pizza, sir. Here's your pizza, sir. Mudane waa tan pizzadaadii. No, you already dropped mine off. No, you already dropped mine off. Maya, mar horaad taydii keentay. Oh, that was his pizza. He ordered the same thing. Oh, that was his pizza. Allah, taas waxay ahayd pizzadiisii. He ordered the same thing. Isku wax ama isku dalab ayaa ahaydeen. Oh my god. That was your pizza. Oh my god, that was your pizza? Pizzadaadii ayaa ahayd. Yes, it was. Yes, it was. Haa, taydii bay ahayd. I'm so sorry. That whole time I thought you were eating my pizza. I'm so sorry. Aad ayaan uga xumay. The whole time I thought that you were eating my pizza. Ilaa maanta waxaan moodayay inaad pizzadeeda cunaysay. And then you split that last slice in half. And then you split the last slice in half.
kadibna jeexii u dambeeyay baad noo kala badhay. But why? But why? Laakiin waayo? Well, I may not have much, but I'm always happy to share. Well, I might not have much, but I'm always happy to share. Hagaag, laga yaabaa inaanan wax badan haysan, laakiin waan ku faraxsanahay inaan wax share gareeyo ama aan wax bixiyo. I shouldn't have been so quick to assume. I shouldn't have been so quick to assume. Ma ahayn inaan saas oo dhan u degdego. Please, have some of mine. Please have some of mine. Fadlan qaado intayda ka mid ah. I'm more than happy to share. I'm more than happy to share. Said ayaan ugu faraxsanahay inaan bixiyo.